Chief Minister, Kak Minister, Kidang Kren, Kum Kitu, Kiklung Kikena. Day namar kita kadal na small badonkam. Day namar kita kadal na small badonkam. Ban ai jikai om tang epi ki paipa ndai ban ai jikai ye ki tei ki minister ki deputy chief minister ki shong hapa secretary ngakwa bnang ki ngam tip ki sngotu nem kabod ayu politics hana ba ka BPP kale politics kani ka meeting ngimpat ong ye kani ka rally Nyong kani ditang ke public meeting ni sang ban lek pen soto bakla anda ke voice of the people party kan lum mi rally hagi por ki banuan upai ba de ki lak un mi hagani ke rally ke bishisha kani ke ditang ke jinglang pat ba ban pen soto ban sedang nangi ban pen soto balai ni hap ban mi kumni syakmat na kwa nong ni ki minister Ban pun semua tu lagi, ya kata kekinti in politics. Kamu ayu politics, katom ke jimbatai, jong Michael Curtis, way ni ki political scientist, upabatai siapa ke jimbat jong ke politics. Wang kumno, the scope of politics is much more than a mere study of the state and the government. According to Michael Curtis, politics is concerned with the description and analysis of the manner in which power is obtained, exercised, and controlled. The purpose for which it is used, the manner in which decisions are made, the factors that influence the making of the decision, and the context in which decisions take place. Kata kadai jingmot jong ke politics, kamot ke politics, kamdai bengi kran tanya ke sarkar, lani mensyuri election, lani ya kata ke jingman jong ke sarkar, lani ke jua. Ndai kadai siapan ke jing sandor ya kata ke bor. Komnola yo ya kata ke bor. Komnola sandor ya kata ke bor. Balai la don kapan sandor ya kata ke bor. Bat komno ban pintri kami ya kata ke bor. Ki kita ki penong. Ya kata ke bor pakanon rai ki policy, lani ki program ki prepare. Lani kita ki factors ki influence, lani ki penong ya ke sarkar pakan shim. Ya gini ki rai komangi kata ka ke politics ka bamangi ki nongelam jong ka voice of the people party ni sngoto. Hangi ke politics kam dai tan ban syang election. Oh bapli kini ki minister jungi ke politics ka dai bet tang ban election. San putai ban pelong jingilang oh lele politics. Snosne bakim sngoto. Hana banile politics ya kani kaji ki lompong deng. Layak ki yaw lompong deng namar ban yakan bas nakamta ke MP. Lada kalong kumta ngan ong EP. Mnong syu menta bangingin penyeng kandidat namar ba usamla ban siudor. Nonglang ringkat baka kenon tu kila job ya ke sarkar. Hagwide kani ke JP tadalang kumta tingi hakweng no pi keteng baskem namar mnong syu penile kumanile no ban siudor along MP no mo. Kini ki jingalam ki jingkren bi ko ki patba. Bat ni klem shim kabu lani hijack kumbong utau samla nanglam nagaseng Congress ba the voice of the people party ka hijack lani kalarong tu juborno ya kani ka buram ka baga GF ka Green Tech Foundation ka dai benyo AM ko ki patba nanglam the voice of the people party kidani ka jingkit kli haba gini ki samla kinami ban syatran banta bani ban pintu no yang tu projek lompong deng bandai ban kita ke sarkar kampatiau laiski sauski kini ki samla kila kem trat ndon nong pek ndon nong tmi
Nongalam jaga Voice of the People Party Kim Hun Kemensian Ban Pekai Yaki Samla Bikin Syuyap Kuntu Lanik Bikin Jinjar Ngilat Ban Aiman Siam Yaki Ban nilai tu Ban Pelaj Yaki Nagano Gano Kajingma Kabak Ban Petak Yaka Jingim Gajongki Ban Natip Baladandai Bagami Pertai ke Voice of the People Party Baladandai Umdai Bangi Pinbarai ke Jiki Nganget Kandan ke Jinja ke Sniu Yang ini Samla Hato kita kibaong Baga Voice of the People Party Kali politics Pihun Balangut ki Samla Kibala kucing matriang Bandung pedang Kiniama Ngakwa ban keli jingkeli Ya kita gue pati seng-sang pertai Kibat kena ini Hato pihun Kemensiam Balar gini langut ki sama Kibala mik syakmat Ban lennya laga jang ke cikem Ban raikut Hado apakah sorkar kan weng umpun ngeng Kihun bagin syiak mo Ke Voice of the People Party kamhun Kami syakmat Namar katakadaw Ban yarap gini ki sama Ban kuat lagi Naga naga jima Kau api aga jem ke jongki Kau kipat bak Oh don ruti kibaong Oh pratli mau kimat jong ke BPP Shanuja ke reception polisi kiong Oh so ngaku abnai kublai na duka donut Ya gitu gibapen kan mau yangi Bangi don kample ban batai Yau patba ya kani kamat Hagani kapor ke bamenta Habangi ngilai kren Kaya gimat kibang kirki Lani ki current issues Ngiyaw haftin pareng Nilai keren Bakla dondu kajia keren syapang Kani kajia ki kabangilai ki Ausnem Arpulai Hawaga sorkar tahapan pendem Hau penai September Arpulai kala tahu ke expert committee Baka expert committee Kala Summit jaga report Saka sorkar hau penai Jun Arajar Arpusan Kashimpor Jaga sorkar Bahkan puli yang katakan report yang marga kia palat. Kadang kesin ke meningkong. Balat ho. Ya ke jimbet jimbiang jugaan dekat kilo. Hagani kecelah kecil. Hakim win jutau kilo. Ya ke jimbet jimbiang jugaan balak ban petrekam dari tang hapok ke sorkar MDE bagi tau kilo. Yang kata recommendation Jong ke expert committee nilai keren bat nilai snoto habang nilai keren bat nilai tai hapo assembly Voice of the People Party minta kum ginong nilai keren ban wakilat kilinti dan artli ki jiperkat ki jungi hagam ni bakap ni ke recommendation lani ke jimbama juga sorkar ban penkala kawai kalong nesi ni hapan pai juga yang bishop Lani ngin uplo how afupra ni ka jingpan kelai ni ka polisi jai namar kata daw himla kum ginongalam ban surai kirki namar ngasnoto baga sarkar hadian aslam tam kadon ketu jingpan bagem kwa dan lele ban penkala dingidan tau ngidang wo ngidang slot bagi webat ki legal expert Nia kendo naga por Singapore ko kipat ba namar kata daw ngim klet ya kani ke issue ngim klet bat ni snow ya menta kimat kiba kemade kini ki pratli kiba ngidon kam mardor ban pentrekam oh dia snow ia kidon nagi liang persya nangit kitu kiblayo jiman toy bha nagani ka sorka kiba ni PPP te palapi super syabet ka boleh ka sorka Umjiro ora pesik la le ba kumir miro ngasukwa ban keli jingkeli biki patba minta lara ngilalap yau nongtu andala perda badonu nongtu beratu nagani kenjaga ji andala up kedang le up tem layo kem yu bau nongtu oh layo kepisah na ulah penpai nak kepisah bat kita ki marem ki boloyo bantu nyenlek penuh hab ai kublei tu nongtu ulah penpai kepisah hab ai kublei tu nongtu ulah penpai tak siar taksa
Kini mentah kisang balik tipriu begitu tatap yang the voice of the people party. Kisang ban pipit, kisang ban pintami, tiap bengi mengenai tangga jing pipit ini yalo lagi keniki. Nyali kenai tangga jing pipit, kajing pintami. Kau kipat ba nomor kata ngada kuat ken, ngada kuat ken. Bangi kipat ba nyene yo yang kajing syai kajing soto, kemudian balai ni persya, oh hana si persya alot. Dan mentah kini kisamlah kisang banlet training nagam ta bikin train kita kispa oh ingin persyak kay gabangi kuat kalau kay gabaki nangalam jang the voice of the people party ki dan nagajing perkat ka jang pi kalau yem kelat bangi day ka chat mriu tipriu tiple kata gadi ka tumrai ka jugi yem kelat bangi day ro ka chat mriu ka bodon ka apor ka puro ngade ukon kasi ngatip dia laga jong gatumai lada piang ga dusturu ngatip lada piang ga jinget nyamru ngatip lada piang ga jing sakri play ngatip ngatip dia laga jong gatumai ngasko tunat ban bang ban wat dia laga jong gatumai oh kanu ga besnu tunat haba pagin syakida gege kibarim syapang kajat mriu kasi gaju dia dai nomor kata tahu ngimla ban piang yeki ake ki bonora ka jinjat ya ka jat riu bat ki kon samla ka jin kai kai ka bani ko ka dei banong ka jin tre ka jin ta ki kon samla bi ka dei banong pon sien ha ka mariang bat ka jaka ka basyan lani ka safe and barongmen ka bangi ong tin pareng ngimla ban expose lani ban sha ki kon ki ti bagin tre ki jaka ki basyan oh kini mentah ki ong ki pensarang ini ya kita ki 5-star hotel ki 7-star hotel ki Taj ki March ki laban mi hadin ro ki sawara ro ki kuteng ki bangin yimtip ban pensarang ban aba ka jelajki dan ka Taj hai jelajki dan ki 5-star ndai ini yang am pindia ko ki patpa ki nong juo kai purtei ki numuan badan kata ka Taj sapo Meghalaya lani kita ki 5-star Balabhai Patel way lagi nagaram juga di India. Habu wan segini kari kami itu juga di sana capitalize pap Saupura. Babu kren wong tumno. Yours is the land for gods to live in. It's air. It's pure atmosphere. It's sweet waters. Wang kari kejopi kari kami di play kin shang. Kan air kami ring mensim. Kiwa, kiba in, kiba kod. Jinglong kamariang kiba kod, kiba suga. Kapalang kata serenity, lani ke jinglong kiba kod, kiba itungat, jangan ni kari kiba ikaji. Kadi kata kiba penlong, baga balapan kering iki briu, kiba na sabar, wong kan kering wat iki play bikin orang shong, hagan ni kari ikaji. Eh nomor kata hagan ipek iki ni iki baru aku kipat ba. Ngasukwaru ban pensong ni ngalawat jingtip ningkong tumno kini ki artli ki hotel di bagani ka sarkar kalawanra ke Vivanta bat ke Marriott ngalawat jingtip tumno kalainap ban pinyonong kong bagilakam kita ginong ngalam ki jungi kiai betray hagani ke hotel front office department dari ki manager, ki supervisor, ki beri ki penabang. Receptionist, ki beri ki jong. Housekeeping, manager, supervisor, ki beri ki penabang. Room cleaning and maintenance, ban penpoit kamera ki jong. Laundry service, ki penabang. Linen and uniform room, ki ki kena jong. Public area cleaning, ban penpoit ki tunga jaga. Kabarong pemipata kini dijongi food and beverages department kabam bat kabapinbiang ya ki jingdi manager supervisor outsider ki banabar food and beverages kitchen hapo kamera chef kabam bat kini bapinbiang ya ki jingdi baro ki banabar sales and marketing ki banabar outsider
Finance and Account Department, outsider. Human Resources, outsider. Engineering Maintenance, outsider. Oh, di Paiba. Dijungi yo ayang ta, tanggi kampen kuat kamera. Atau kata kadai kejimentoy, ya kibri dijungi. Kali kiba kamai hagi di hotel. Kimdai neki lokal dijungi, kini gimana Assam gimana ba? Kimot panten ini. PI yang kata PI minta yang ketiga cakap tapi PI hadu merupo sis kendai posnam kani kamdai kecing awak kani kecing dino ngerti kena bagi tiba awak yang ketiga cakap pinu apa ni maru kendai posnam hadir berpun pai yang ada cakap Nihap Banwa Nimlaban Shania Evan Sorka Kabon Ra Yigi Chilekmen Kijing Pinskova Yigi Konsama Yigi Festival Kibamla Patban Kangat Yigi Jingsnil Hagi Tuki Festival Kibala Pinjot Yigi Konsama Gijingi Oh kila mi kidur Kibam Itrat Ban Pet Bam Not Show Larantangnya kata pimla bante lakam kumno pinte lakam mega jingsniu syatai syapo dong lenong lompang ren ko kipai ba kai kemudian kam kerki benda tolong memangi kipai ba ngin hapan tip banwa ya kini ki menegeri po nong stone ngala kren nong bagani ga sarkar menta An penbit gigi patba. Oh, kila le shibon ke Jings no pan, but in your permit got toward historic decision, historic moment. Oh, kapan sa jika mau sudah kajinge jong gini. Benar bagai kasih, tin kasih garo kan long no the official language apostate historic decision. Hadu prasnam kasimpori pi tangban pelong official language ya prasnam tam pilasensyang tang mapin pelong official language ya ka kasih bat garo tapi kimi inti kumloking ka sarkar India kan penrung PNG ka ejul haba tang mapiru hadu menta pidang penrung bak kataru kadai namarba num aila ya kane ka BPP ban penki patba tang sudan jengki malumala persyang ban penikam no oh ban penso tenang hana mentangin wahat ya kan origin jegi kasih origin jegi garo nangno kimi oh kibri jengkite lasno hing batu ani kanika sarkar jite kepada kuat syafi banwa ya ketenrai kepada kuat syafi banwa ya ketenrai jungi nrei hagatugas ni apa nong stonyong kata kamlong kepada Turki ini bantip satip suki rumlelehi nang nongiwan kom kejat kasih lari kom digaro nrei ke kepada dan kam bantip kerti kom kejat nrei kolong syapang uni ubadri rai de Uai patri rai, ubai yolot jiki kam hagani kejela kejui, watya kikam kiberi bikin development balapun terekam yang kita ki school eklavia school kiberi ki school mission jong ke sarkar India, watya kini ki kamru urai yo benta bantrai hasnong seorang kam kebahap apa mau rentenai. Hamau rapat ke bahaba pak mau seram motor bi uniti imat undayo imat wadini ikam diwaidong un kini tapi imat tenang no uai uni upatrira kalau don kami ikalong bagi don kam bantip badai haka kali jong uni upatrira ru malayo bankem ya ka pisa siklor absan lak haka por ka NPP kalenya election national House yang abusan toki pakba hang tati
ngatai pun smotu bamdei bagi shupishni lani squat baniki ni don kamten ban smotu ni don ya kan nongrem ka scam ko kipai ba kinong yalam kijni kileki tenge banyo ela ka jong ka jwa balai bangin senshar dalani lagi habangi yo habala penkai ka district council Iwan Ra yang an kabadai berkat trading by non-tribal regulation act tabamot ban yada yang kai ke pateng ke jongi kom ke jatun riu nama kata ni kuaken bagalawai ke jongi kon ki kiti ki kanong kalawai ke basngai dei nomor kita tahu dei nomor kita tahu ni nasai yang ini ki pratli ki mat ko ki patba bangin let mentashu patba ban pensyai ban pensutu bangin weri patba katma gajmi kajile gaji kami pensyai kita hidupan dekhal kadai kita ki bapat ki kapor sekretariat ko ki patba kathang gajmi kadai bangin tur siapa sekretariat anda kata kapor kalau poi bakal ngajak ban lek ban pensutu yo patba halor kini ki pratli ki mat kabaningkong ini kemat tolong bari ban penduno ini ke projek tourism hangti ko lom kongdeng ke sarkar ko pendu nri yin hapano ngenom sha ban ai wai hadu nri pol bat ndai pos nem don kam ban penyari kita kisnam haba pi ai wai ngenom la ban pediang ya ka jing lilam imim pet ya ka kendong ka siap ka jing Kailangan na ipalba. Hidup syah yang sarkar bakal ayah hidup berapa bakal naik posnya. Banganong ipi. Ini dipalba kijni kibiculik piknik banyalami kikon kikti hau tiulum niru lani bikong niru pak. Tang sudah kan hi katahas. Ngam net bakin dang yo banlek bandung ladud. Ngin hap siapek siar narut. Menumerung setahi. Ubaria wat minti pio bandung lagi habibanta apa Maria tidak bisa beli kopi yang teh mar kata kata ko kipat ba ngasko kartu lebiang bejindon jigini di hotel namta kita kitores sikunan mrei banong kat sabapai bapin chuta hotel 5 star ngasko ni hapan pertak ko kipat ba ngende bagi persyai berai kapa nagam ta gitu gibang bagi persyai garoi kapar hendringi i bagai jingan ra ka jungki garoi kapar kamde namta ka jing mentoy jongi kum ka jat riu ko kipat ba ngala ai nuksa ya gitu gibang mentoy hagini ki hotel Vivanta kumno kita gendong train bat kai ka sosi kalau baladon kiba pinsnowinga kiong ba namangi ngidi kiba ka jat riu Kabas ngol aran bani tu ya kanu laning syale tomet kum gikinte teng ni ting yo do kam ni tre la ka jong gari pni jingrit lensia teng ga kran pin shlen tu manager ubri khwacha apsngap la gasngap dan ki baya thu kyong ba ka jurba ka molestation lani ka jing jrong kejat yang kinte kasih kiji hakini ki hotel nyem kwa ke bukum kita nyem kwa bagi ke jatreji kan shushak so tangmar bagi kujo nyaman yang ramba kom ke jatreu halaga jonggari langi trega kam ke baret neka kam ke bahe ngenam sha bagi we genon tempo grand jot yang ikom ke jatreu ko kipat ba Nasno Peter, haba kia tu yang ba kabapun katin, kabaputren ni kibaret kini kibana ba, kadai Victor katin tema ko tensa, kabakum kadang roi kebar ni kuat. Dei nomor kata rau ko kipat babi, ngenam pediang, ya kabangim dei ban pediang. Kum ginam ngidon kecingkit kli, ni kuat dei bagai dei kabangim le, kum mengira kuat dengan rai kecingkla. Kapan kajing syan ya kajat riu ban pen klan ya la kajat riu kajing ban pen ruspa yang ni dari kajing ndai habangi pet
Komba kalong hapo ka jing sinsha jong ka MDA I gumakin le put I gumakin le dusman ki kran he ki jus ngo tunat ban pene mereka bagi tak beli persyak ki kampane susu ki hapan pendam to ki pai ba kai ke baca apa Garo Hills ngan lagi ni sini se Garo Hills lalong gum ke jitu khana biria apa ki tu khana kita ki parlo Garo style kyong ni lai lap ya ler menang ni badan ke jiti ngomplai hi ya ler kyong ni ya ler kumno apa ki pulit dia bunkam bani guard use tissue jong porno sangma ban guard use tissue jong porno sangma kiang inang mo try do ni nang alam ki ulit suk sebeneng pleng upadi ulit suk sebeneng hadu minta nang ada ban guard use tissue de ki pulit balai dia ban guard use tissue kalau pelingo wat ginong senong hapo guard abau patpa ulit pita Abo patba omla peniang show ya kecing penibo jom kiwe ki jet meriu uhap banle kutu what's no sngan ko ki patba dei nama kata kini kini mat ki bangi ngirawan ra kabar kamat tolong pandai ban pinjinjar yaki noi kai kadai ke weng kabangi nilabu hang ni baleng yang yakani stop harassment of teachers. Kinoi kai bapli nakapor syakapor kihapan nila exam. Ya kita ki eligibility test. Nakapor syakapor. Kin hamile kita ka MTET. Kin hapan nila ya ki test ki babon. Hindi ka masko pula patolong. Bahan ni kila pas kita ki test. Kila long qualified ban hikai. Minta kibubun kinoi kai kiyo ya kajing betha bahaba fit correct paper ri kina pen pass lut ndai ban penthi min to hi ban le test sama kumta damanga bakham pass test long hi ban long noi kai la kum kata kajing betha ko ki pat babi lapin sajai kinoi kai dikum the voice of the people party ni sgo tho hot kane kane kajing betha jong the directive jong the Supreme Court mereka noi ka sarkar ka belong sensitive lani ka ban perkhat ya ka jine jong noi kai kumno gini ki ban session thai no sakato ane snem ndang ha ek ka biang hadele ya kata ke MTET ko ki pat ba nama kita wisno bagani ka sarkar ka ban shimkia nalor ka tulap ka bambiang nalor ka tulap ka marit sa ka penam kami gini kai ki kambaro to sensasu hakin noi kai duty election ru hakin noi kai lingba ka jingalang ka batum kani bat lingba ka ni ka jingalang ni tawa na ka sarkar bat kam dai show ban penan kam yakin noi kai ka kam census bat ha ka kam election duty air ka kami kai kala khial pa iku kumno kai yo bat kumbalo menta ka sarkar kala ko bagalawan ra ya kata reform hak education department kilawan ra ya kata pini yang jing pelot pisa ndrai ke ke jing syah kalong bak ke bak kren bak ke bak le igin kai kalong mar kompong ngalak kren menengani ya ke jing kedu jing jong noi kai bikin sai ya ka jong ke CPF ka dai ke bak noi kai kisah ot na ka tulop ke jong ki Bat kijiyo on nagala shongtak. Ndray menta kalami ka notification. Bagi ni ginay kay kinama show kanyo 6% ya ka CPF ni jongki. Ya ka ndray kinyo tang 50%. Namal ka sarkar ka ju ay 10%. Ginay kay kihapan siya 10%. Nagata kabaki day banyo. Kabamot kinay kay mitagiyo tang natugod-jong. Balai kini gija namal ni Ukraine tu ka parti kade ka sarkar kamdan pisa kada na perang kajing terdu pisa la kren mani po assembly haga po bayet ya tai ka budget bangadan na perang kajing terdu pisa dai namar kata kidan ru kajing perkhat menta ban pendurna wadi ka deficit system kala benyi ginai kai school menta kala don kajing muru pan le benyi ginai kai college ban pendu ya ke bagi ni menyo katum belamang dengan UGC
bonong ke bagi kai ngi bagani ke sarkar ka belong persya lokal lagi ke belong anti kasi ngala panong ni ko Minsua bidang tuna kinoi kai college kibene naga jatri khasi dang pon de giwe kinoi kai ni giwe ki jatri kiolot de jimentoi kaba ka UGC ka tha lele tamang nam ta chongki hendrei menta belasan pon ki sama khasi kibenang basta kibenang rung lagi pon di college ki ko ban tono lele ban pendono ya kata ka jo ka jimentoi lele ka benefit kaba kijio hakipor kiba mensua o kipat ba nomor tadi no awan susnap banios ko urwer amenda ka sarkar ka donru e ka jingtu ban pendono yiki sanction post paro tilana ka sarkar ka ong ban penbha yiki education katpa yaki jing siu jing nei kai la pendret hangno onla ban pring yak ta giri donsap hakakam hikai Ino maasyu banyo itu nang kay gibit namarkan long tang ka jakari tegen shipor kat bam padio kam bannet shikam hikai ndayo dikibiki kam bakamba ngini ino sanu kan lek kan poi ka jakari ka jing menta bisu sarang baka pass percentage ka kill haba pi ai ka jing hukum bamdei ban penfil ke kuno kan pass Ndrai kandan jimot iyo kata pass percentage lada ka quality kandan ni em maga juk kabangi hamani pun lada kata ka competition hato ngin suhon bagi konjingi kin su pass ka batin namna bani compete pa nengi kwa bagi konjingi si pass ka bagi la bani compete hagi kam lani hagi nugino ki penta ka batin kamani kon haka pule ka tangi dei namang ta ku ki pata bi ngi ong Banginum syak dan lele em baka sarkar kan le kai ya katnat puli putih lani ya ka benta jong ka puli ka putih ngilaya snowru ya ka jingot lamman la ka po ya ka jing bamsap lani ka jing bamput ka jing bamong transparent jong ka district selection committee but the Meghalaya Public Service Commission hakajing trekam hakakam thum jam mar kata daw ni tep balai kalong tumta ngala kren ni gani apa assembly bursin kimtre nangal kan pindu nong ya kani ka sorka ban ai chira tangye ke bri ke tikna kini ki nong shan ki kilani ki bhai basan ki jongki dei namang ta ka voice of the people party ka kwa balingba gani ka chiaki ngin dawan ningtong e badai ban wenglot ya paro kitigit khap hagi TSC MPSC kibudan ke jire ka bacan bagi seng per the kibu seng hagi ka jira ka ji udhat jong ka TSC udhat jong ka MPSC omdei bandon ka jire ka bacan bat ka seng NPP bat ka seng UDP bat ka seng HSPDP bat kini ki seng di basinsha lani seng BJP ngem dei ban ala ni dei ban tawa bat ni ka sarkar nitep dan shibon ba ki khat age DSC bat MPSC ki badai kita ke nomor shan ki ba khlamba jong ni ki party ki ba sinshar ni ngenam la ban yo ye ki exam ki ba ko ki pat babe lem dala weng swai ki ni don kamru ban pentingna ba ke DSC bat MPSC ki dei ban don ki confidential section Iyo skol Singapore leak jingkeli menjudan 4 besar pensidam namar bakam don kata ke confidential section lada ke don ke confidential section lada labu bat IT yai Dr. Kara lesing ngabano Singapore komu in charge jong kata ke confidential section kabadai pet yaki question paper dan mono betip bau Dr. Kara udai pet ya kita ki jingkeli lara kami ke kubur baga leak ke jingkeli Dr. Kara usah pensitam katakan today kabangi ko ndai ko malam da mlawan fix ya responsibility lani mlawan pinkit clear ya kino ki priu lani ki officer apakah dan ke jinglat jong kini ki jingkeli agini ki skilling lami ki kubaru Bagadan kecinya play di mobile phone haki jaga ya exam. Apa
bulan tu ki persyang ban pensenge ki syaweng peran ki syak transfer de namar katarau ngini kiu ban penkina baga DSC MPSC naru menta kan ai kata ke jumprekan ke khod ke besua ke belum transparan nyemtep mano boyo tangma kiba yo kide hok ban yo kita ke kiba tibet ban kiba pass hok ke exams minta ki kena cumi banil exam kim pasu nomor ke mentoy banil exam latet lupa ke jing hot pro exam kade tang formality kade tang jing pendap lupa nama kita kini kepada kau ikat tahu ku kipat babi kamat kabangi kuat ban pensno ya pi agan ni kapor ke pemerintah kabasau pat kamat kabangi kuat ban pensno ban saya sendan kapinjalan kam ya gitu kula syongtat na kam lani stop job extensions to retire entrance sana no ke extension what I extension ya kena syongkat nagakam namarkan ni ke panglat company iki vacancy panglat iki samla wat kam wat jam labiang bila iki si ke youthwing jong voice of the people party kalalet hagi bondli ki department banda bani ban wengno iki ni penjan ya kata ka jing thongkam ke jong pi ke por kidan ki bagat tam riusnem motor pi tam bagi dan ke jingere macam bagi de besinsyar padan kapor kio ban pam jam ya ketulok sarkar ku kipat ba marta kataru ade ka wei ko sahamat kabesan kadi baneta ya ki jaga patba lani kirira yelani ka kendau ka syap kani ka mat ka bakong santam ka banga ko ban kren hagani ka por ku kipat ba be katum the socio-economic census arjar khadwe kaya thu bagi badan kendo kibabat kendo bacap hagani ke jela ke dan tak absau laga sispa nyop priu kendon ya laga jong kendo ke syap ko kipat ba ulong shwa man shwa ula sandor ye berukam bat kendo bat syap jongi ke jat riu ba andai bandan uweru kun kasi khara uban du ialah ka jong kapha wat hado kasni ke jiap den mar kata kadau larangi yap mangi kasi 4 jios go bonong bam yo lung jingtap upam long kerstan upam donyam latep palabu ya ke meju hati lung jingtap rat kamu mod wala do kasni ke jiap kata ni ke san perkhat do kasi mar kata sanjor mandan kilau ki Virat kemut kadai ke public land balabu nak lagi nong song hagu tu warat hagu tu gudong bagi yo ban staying snase bantu lani ban pomding ban thoding tu ban tangding ban konta ter hendrai minta nong ipi kajinya di Jakarta ke bersirkai mano kebidan bantahan kita kebidan sekretariat kisim kisoda kirang basno oh ada peni keteng rang basno bagi sim te kino baarden do bosun rang basno o baarden do bosun ni kisim ngalasha keno punjat ndre mlele wajutik mlele ngam smother namar amdon ban persya yeno oh ki persyang ban yalam bakra ndre nyim persya ikirang basno ye persya agi sim ye persya agi kam ki jongki ken ki bakta ya ka jaj benre ka jongi lau maupat kene kumbakalong deh ka por bangalong sim bak na penkalai katai kalau adong bamdai banta ondalam sim syumama ondalawan padigi way kila penkelaro, kila pendono, yang itu ke agreement. Bat ladon ke jadi patar. Tega banjala dautai, ulun maupat, lani ketai ke krau maupat ke seleno. Ketai ke oksigen lungs, nang tak ke selong beragawai pilih bentuk. Namar kata ke daupin, ki long shua man shua, ki buhi ki lau tentang,
ki lawadong, ki rirat, ki jangarat, nagam daun, kono hajar, kapateng, kapaket, kabanuan, ndai, bantino, menda jadi jaga, setai senyuslo, dan kita ki hespa, lalu lut ki jaga, arspa kelur, laai power of attorney, lani laai bor, dagi nong alam senong, hau nunu priu, upadan ke cingire begini, ibadan ke bor, begini punya yo, yang kita jaga, oh kipat babi, nomor kata kadal, leo ciktik pada tiga tem, kemudian sesendak jong ka tamsat, latihan tiga jaga ke bor, dagi hespa, kedor jaga minta kerem, dagi hajar. Manu balakan bor menteri pendol hari ini sini kita minta aku tipai pak balang imdon su di jagarat shano kengen le inom tang pinong pikai roy kapar kabuan ko tipai babi namar kata ki hapan yeng ramba nginaban yeng ramba dan bok ko pai ba wai ga jingsnya ya ka voice of the people party Hagani MDC election, but easy. Kalau pemi atau hukum, ba amma shopanti, yaki jagarat, klem da pente pat jobor ne but easy, jang ke KCDC. Kata gini gerai, Henry ngam ong yepi, namar, bagani kikam bangsap, kikam keba kendriang, kicingnya bamdai kena kelain. Oh. Isim dibujuti ke district council igamba kipini bor nomor beli begitu dei bagi sarkar jawa nomor beli tahu kita ki haki hima kibani dai ki da kitu kibabat ya ke isi haki bor ke mensua nomor kata rau ke isi jong the voice of the people party kan hapan pengelai ki babon ki jong ki hima ban pen pai piang ya ke bor ya ke district council Pakala banle yakni kisim kibasin shah bab kibale jat kibale sat ya ke hima lalut ke tham riboy ke tham marwat lalut ke thi ke pilang kata ki khlajak kila thi jagalut kila pen khengi mem pet ya kalang transferak ndan non kren ko ki pat ba nomor kata rau ke ni ke de ke wei kamat pli menengani utu sodar jawas snack tendring uba kamil di buri sodar Haga por musajid sodar ningkong lajid dunong song senong baro. Andrean malalang sodar di malanang katrikam. Lami ke jing persya dunong song senong sedang penmian badai tanggi. Kak nyukur na kak rakur. Tang kak nyukur di balaban jid sodar. Kabumut itu adalah kaglah he angku. Di bamdan kita di kak nyukur kinong tang kinong sinyang ya ke fon senong. Kinong lagi April, apa April? Kinong ni mana pun kosnang, mereka penyedan benta, agak jinjit nong. Kabakum kata ni laban pedang, Namar kata aku kipat bak don sibun ki bengi hapan penbaik. Manang epi kum bagalong. Kajing yak kai jaga kabasyurkai haduk kata-kata. Tei namar kata kau, ni hapan yeng rangba, ban pintingna, ban penek igini ki klaurat. But di Jakarta, bala the voice of the people party, the one na kabor, kan clear, yakini, yen clear, lara kalong nakalinti pamday, yenam ala, yen wanra ekaan, kabagi hapban pruit tinge. Balay kiting katni, nangay upat ba, hatongi nyempo bani, mano balang katao, kabapenduk ekari gaji katni. Nyempo abni mano balang katao, bangin cincar kumni. Atau nyempo abni, kei balang katao kuam ra egi cincang, sir agari gajungi. Marah kita katao, dari ngikuak kata, kadai tangkap voice of the people party, kapan say madan, naru snam arho pra, ya kini kei baro, bocata ni, mano balang katao, ban pentron, ya kari, bat ya kejat menriu, bat ban penlong, ya kari gaji, kari kebetuk. Koki patpak, namar kata kau, wat nung snow pula, lalaga deni bangin slot, ya kini kinong sinsar hima, lalaga deni bangin slot, ya kini kinong sinsar senong, di belum ketau, kapan penam, ya kejat meriu, kani ke sorga, kami tamaga syuan ini kejat meriu kasih, hendai kapinya patlu yang ini kejat meriu, ledra ya kejat.
Ledra ya ke cement factory Giant Hills mi ke senong ban persya ya sip sop bak kitu kikat do kat ni banong ba kidon ki ba pediang don ti ki ba pediang ya gani kim buram ya ke ke jing pen pau ju pat ya ke jing pa mena gani ru kile kumju mi buluj pen ban nik ti senjuk kirang ba senong na boy kini ke pucung kini ke sorka ban penpat penpra masin syatran kita kisamla mi hanna kita kisam senong na them na jan ketika jaka lumpung dan banau mangi kisnong nyim persya kini anong ibi kini ke sorka kamla ban tie Satangi kinangalam juga voice of the People Party, but ikinang kesam juga voice of the People Party. Larang-larang kan tiet lut, yang kinangalam senang, kan tiet lut yang kisim, kan tiet lut what ikinang talk humor, kan pencak lut yang kesor, Ndai ngasau tenak barang pun barang yang lambak haduk mentah. Banum syakir agar dia soka. Nang ada rapi ya gitu dia besang menyerok. Gomno kim slow lerai. Lani slow pangmet. Haba ikat ni ke cincar jong ke jat ngeriu ke cing. Kat ni ke cima kaap ya ke jat ngeriu ke cing. Dai namar kata kadau. The voice of the People Party. Ondai baka syukur syah. Mereka kuat baka ke mengile. Kani belong haba shit. Haba shy, kadi belum transparan. Nasukaru ban. Ini yang ni. Banadu. Nadu ke arwah terik jong Julai. Kini ke city. Kepala Tok. Syau Chief Minister. Arwah terik Julai. Arajar Arbusau. Nganchu patai dengan subject to the Chief Minister Government of Meghalaya Shillong. Subject opposition to the transfer of land from Forest Department for Humyam Lake Beautification Plan. The voice of the People Party. Kamaningdong damat Ukraine ni deforestation. Banyong bagap the plan to allocate 300 acres of land. Kani ke city ke panggil Tok. Kata ke sorkar ke keno ini bagi sekolah balik tang bansulek cupai pak hadu menta kimpat ai juba yang ini ke city nomor kim ko abakini kendo bangi kinangalam juga voice of the People Party kikwa balik halakamon andrami sekemat baniki pion hana ngile politics arpusau nadu arpusau ngelato Mendai bilang syutok mentah masin kremi ke by-election MP. Kokipat babi. Kecing kuah aji kelong. Kadai belong transparan. Ikuat temte. Lawannya genduk. Yang ada kita. Kibri ke belakang ti. Dia mai pak. Imat ke sorkar. Lara kawan rak yang kata. Ke hotel hangi kata. Tip. Imatkan bekam mo. Ya kini kita teri mentah, mal kumpa kalau mentah, kita kinong teri hati kimtip, shano kinpoi, kabakum kata mo, kacimuntoy, piwanra, ya kata shanti, ban penbahai kata orchid, kita kinong teri kini kita bawa nonto, naga mentah jongki, piklam perkade, piong hana ban taukam. Tahu kamu, wengi ini diberi ke bang itu, ban ai diberi lejong diberi itu. Kalau ya kunta aku kipat pak, larangi yang henti mentah, lanang ipi, kini ke sorka, larangi up, larangi syak, larangi hun, in you nakli, jongi kum kejat beriu. Ku kipat pak, kau ipat, kemak, kabang aku abang keren, hari ini kepor tolong. Ban yadai diberi kisi kibasong hagi jaga kaput hagi ini kindiap segi kilawan ya genduk diberi napok mau sigal kilawan ini genduk diberi na lapangan batyong ba pengila day kapor ban rek
kini kyong pet ba amo sekar kyong ka sarkar yagi kamsha ban shnayin ka sarkar ini kamsha ban rap ni pali wan shnayin wan rap haga jaga jongi kyong minta ka kenti ngima shu kamsha ngong iki ngong ayuan ong iki ngila ti manon be itong ni pali arpusan yang athugi ban kendang ngila ada ngiwan gum the boys of the people party hendrengi habli phaino siswa kay gaban jabat ondangi ini phai siswa hato pakhat ye kata ngima anwar kata dao ban suwan thau jinge hagi snong mapisong namar ngimla ban ai jinge dai pi watang sitio lenter dengan ngimdon lenti yang kyo ngim tin su ngonga pi pakhat tumno lalai le daga met tumno kita kibon gedungnya kyong imam ban susnap te ba amlong su ngong iki lar biang menile daga met leni menile daga tama pila pungre pinang man kurabrio rabon misalnya sumsip na kura la chirut her galer si peti le jong pinang man rawat pinang man rasum pinang man siap nam apa apet kinang utang ban bak mo ko kumnong ini le ya kita iki bayo jingrap bat pulit asam bat nong song snong boro tang ma pikin dia ngasmo to na dia tang mensi mo pyong pangini le ngiru ngisgo dei kapat ka mensi ma patip ya kata tama ngisgo ho kamlong te kamlong jimonto ini bangin le tang sisin ngin hawan phaino stang dengila ban shongdo satai kiwan gire malah pernah gajo ladai kapora oh kito bagi bagadan gaji songsu ngiyo ayo chief minister ubahun ban ang yalaki jang ki priyo kabhaba sangerek ban songsu sok si habatli ke po sok habatlan nanti gaji sok ayo kabau chief minister ubatay what net rap ban song suk kirap ndai bagi kai kirap bakin bam oke pada beja namar kata kadon kam yangi bangin sluhu kani gede setang gani siwa kabagi kwak ban pushai bi bangi don kam bani ki tenge hadu bangi na pin kongo ya ka sokar halor kini kimat badamat kabafra ko ka jingdawaji badon kam ban sedang mardor ban tokit ban wa ban lap ya kibarung shagni ke chulagji lani kita illegal immigrants kibarung na ki weipat ki jaga shagni ke jaga ji ki bamdei ki nong India bak ki bamdei ki try muluk ki try jaga India jaga foreigners issue lani kamat kabidei bagaji ki mender Kabelajar hari ini kejelah kaji, lalu Islam menyau pendai ter, bat kabelajar hak kejelah asam, lalu Islam menyau huai ter. Hangi layaki, mender nadu kita Islam. Ru mendon kaji seiso. Hadu mentah dengan perda ILP, CILP. Hadu mentah dengan bawah. Ndai singap ngarong ipi kei ke baca apa asam ama magadon bijiki ke bakum gani aga khatsan trigu hadas khatmai spa prabusan kilawanra ai ka asam makot bat lingba gani ke asam makot kiladon kita ki jingi menjur apa yang kita ki miliki khamtam tol Assam Student Union padai yang gitu ki burung Suayu nyopuen dari ban bek dan ban deport pak iki. Keladon kajing persang kasorkaru kelabu jingpeng katip batni kalon kai kaba kilalap ya kata kajing jelai lani kajing rum kertek jongi nongwe lani kita illegal immigrants hapo Assam. Katum ke estimate ada ke sarkar jela bat ke sarkar India hapo assembly
balapok parlimen kita peni bangunan kecingkiu jang kita ki Ginang India, hapo Assam, nakalai pulai lak, haka kat kendai spark, kendai pulai, syaka sal pulak, haka kat kendai spark, kendai pinyo, nangta syaka san pulak, haka arajari way, but pra pulak, haka arjar panriu. Mundur ke jingkiu, kini kita kibagi ong, ki Bangladeshi national, kibadan hapo Bangladesh.